Mubunge wa Ekuru kaunti ya Meru Elizabeth Karambu Kailemiani akinyiritie utethio njaijiri ntere Chegembe North. Nja ya mbere ni ya mukuru uria uratere utoro nyuma ya kuithukirwa ni njogu na njengi ntere Chiankamathi iria mukuru wanje wari na mawathe na kinyabate na kiraro nyuma ya mwanki kuithia nyumba yao. Mubunge uju nekirite njaije wirani bwa kubakira nyumba ingi na kinya gwikia utethio bwa mikondoro chukurune ya Mutuate iria kinyayo yari na Mutino jwa mwanki mweri muthiru. Nicola Chabari ni akurikithia. Nkwete kuga pole musiyo mono ge Flora na family yake nya sister kyao na chorewe na nya Patrick bonde antu ba musiyo kuga pole nkomeyate ontu bobo ende mwathani no na twije na naije tumi mantu ya karika ni ndionga ya mubunge wa Ekuru kaunti ya Meru Elizabeth Karambu Ukailemia riongete ntere Chegembe mono ntere Mutuate na radiongire mechijire muchi wa mbere ore wa mukuru Philip ora uragirwo injogu kiumia akithiru akiuga ate ipole kire muchi uyo na mono ari mukaririgite gwa kiama ya mantu mege nyamo cha kithaka kire mbunge nene akathingatiria gutigira muntu guru uyo akona kioto gyake ko ntaukeri Andrungi bona o wengwa na kuona kwete kwa otika wenda mwathani Murungu utumite mama no utumite weya kuwira nje yetu fole. Karambu ni mwekoro wa maana na ni mwekoro ya batwe na kuona family yetu weti na ni community state ikoneka haraka iwezekanavyo. Masafi kasafi sawa nebuo nto kuona mwekoro yo athiatelete akathiatela kirero gieto kia muntu weto orororo ninjou Filipo darare na twana tweletwa matha ne tu kuona au ningwete kia mwesimi wa tumenyera na kwetonge tore sukuru na tutola watu wate kumenyera tokerie family ye no sukumenja stesi ni kendra anababe to bomba weta na mbere na kendra bomba kuthoma imbejere hao nde mami nde muchiari tuge umbere tebo na of course mama county eu twambe tweke kando ende wenge ekwetho ndeka matene ka wildlife ikia tuminyandi kinyeria au na ndi ndungamirite thirikari ndeta tukarende na Sylvia betande karende na CS wetu eta wa Rebecca Miano ndeta karende na Director General Imomero eta wa Nkanga no wetu Tharaka kwa ndeta karende na ntubau bone compensation ya Flora ikauma mbere enge yonde kenda na bo bomba weta ande mami na nde to ninkarungamira musijo muka kada ini mami wao re amuntu atiga musie we ende ana bau bete chukuru ndungamira madiko muchi wa yere ora anwa amutweri ora no ento oena magwathe na muchi wake wa bere na gutigirwa tena gento kiumia akithiru na tigite kinyanjiritie gwakirwa nyumba nikenda thina mbera kwithira le bantu ega agoira ire cionthe kurara nyumba kurara riko ngua cionthe ite otebionde bitaero tebiratiro udaendo tora ndeta atimira kila kitu bionde biego ya bali certificate ciako ibandre otebitaere kubionde na Murungu otethia mama safi akoya na tutethia nibo ya mama safi na Murungu agongele otetha ciantu twe kore nchumeni tombere kuona thine mwanki ori yombere otwetheria nyumba batwetheria kila kitu kiari kwa utebio tombere otethia undare ndoro tora mukuro kwa wena raro tu na wena disabled atombere kuyotethia nombi totio woto kari sogerie nkatha mama safi mami eto temori bwana tobakia kiwe na kyo kiashari twawetere thuru mutweri thuru gaki nombere otwetekera mam Murungu othere atana ciawe akurikana wo torikana kuona mama safi kumonara kuonde na kurikana ke ya nyumbe ya na kia kingi na into bingi nukona nyanga icio tura muthanga cio tura maia cio tura kaoto ruiru ya kenda muthaka ogerwa nyumba loi kubungi bana bu loi kwe kia okenge kinya keu ndi lori ile au ni jire na mantu ya mheshimiwa no spindi no kuona orindi muthanga kaoto nyumba kia kwa kinyenje asa ndi ile tirate ya kwenda kuibwa sana muno kuona muturi okwate thukite okenge na kiao nyake thende we nyumba kwa imwanki ndire je kethe kwa thi nyamira kabo tukuona ora mira around ya ete na kaliko na nyumba na matresi na itanda into bionde otikiatia kinya kimwe kwa upole sana baba kwa mutweri na unda kwira
Disability is not inability. Nyuma ya ndionga yake kirimichi ino Kailemia Nkoroki nathire mwanka cukuru ya secondary ya Mutuati nikenda athi na mbere na utetheria arito bara nyumba yao ya kumama ya mbere na batigiro kinya batena matrisi kana akinya mathanduku na araba nenkerete matrisi kathumba na kinya mathanduku nikenda bathi na mbere na utetheka kairi. We are so grateful and we thank God for you and we pray for you and we are kirita ino kuona mheshimiwa ngwira kurita meo tebonge tomba kwa mama na utonyiria indronto abo hapeni na nan supporterete na abange kwa aba sponsorete nabo abo within the school na nuigwa kendele oba support na kendele support this school na ugwa thai aumbira atwa matangi orinde yarui ondo ndariambe jere tu kuneka na mathando kwa na mattress kenda na bau bomba kuthoma nontu obviously ketha ndaumne aere nyangu cia aere matresi mathando kono nkona yo maretwe na uome yatena nombi kwa hiyo ni ankwenda kwa encourage mwalimu tuko na wewe tutatembea na wewe every step na mono kere aritwa nuntu aritwa ibo ba tutega mbere ibo a future na baketha batena batekorera bo atha hiyo te future tukethera twenio na ikiatu mdau ambo yange imbije bokoria 2 weeks ndirombete kweja ni mtu wangu isi yakwa lakini leo nimefika, nashukuru Mungu. Kuma Mutuati Gembe North, Betan Class, Chabara.